Oi, Pak. Ngayon ngojek ko dong. Macam ngisi ko dah. Kam di atas ngojek ko dong. Aku cuma pernah ngisi ulit kalau perakan ni jawat. Siya kang ngoli. Ano? Lain. Allah. Debah. Api na saja ipa. Hamjak rumah, agak mi pekon, belanja. Dari ketubang ngojek ko dong je, pa. Mak daco. Aduh le lah cukup kau nanggung niko. Nya nunggu mama di sana. Ia ngojek sia. Mak bangi mana? Mau tinggal ku kau dah kebo. Nya sangun tunggal je no. Nya ada di kini DP ne. Pira? Biasa lah ojek dia jam di pekon ka 50.000. Kado di DP? Ya aduh ngeni 30.000. Hanya tunggu pa ne. Yang aku sebaan. Oh, mama udah jadi nya sangun tunggal. Iya ne. Oh, dia alat ni lain. Sangun anak di DP kau. Ya iyo ada 30. Tinggal nunggu uang 10 ni lagi. Yang ada benarnya si nambah uang 10 na, kan pas 50. Nama bangi mana je Maya. Woi buyan ni han mong ya. Asli lamun usungan ku Abah uang 10 dah dah. Uang 10. Nah yuk kita. Yung nasa ka ni. Apa niganya nunggu bakas sudi. Ya sangun tunggal ya nya Oh, anji ko pas 50. Pati lagi siya ka. Benopay kida kapabakang ko hindi kida. Hindi tahay ko dong, kawa kanya sa. Tako gaw katunyucu betong mo beno. Idang di motor mo mayo. Ayo pa mo na kam hindi motor na holon. Isa pa sing ko motor di kebun. Minggu we nya. Biasa gan. Biasa itu kenceng sa tuwi sumulang luwat. Oo. Kabay kita tako do di Lebon. Tino saking jauh ni dah lapah mo gitu. Yo. Nyunjung do kalayan ko. Oo, kan ketubang kemano man ki ada kaya. Apa kita kambriwil gaw aja nukun. Ayo, tambah uang 10. Beberapa jam berisi lagu kemudian. Jadi toko dia kau dah hanya ada cuma ngantak pun kutuk ke debah. Nah. Ini ada kebok lagi. Yang akan nyusul mama aku di jeno. Kasihan mo ne. Tanggung Debatar. nihan, mak. Ya Allah. Kebok lagi dah Kita salah. lagi duit uang 10 na jeno. Nakajin, hoy. Bawon ni. Jeno. Nya akan debah jeno kan tunggal mama jeno. Si lagi nyebak. Iyo, mama si nyebak sa sekedar ko. Iyo, oo. Maksudnya kan ini agak debah na jeno ya makai duit ku uang 10. Yo na kanong kusan ni. Nah, kaji lain pak tagi ko jama mama odisia. Saung nakadu jama iya ko duit. Jadi pas 50. Tagi ko jama mama odisia. Ana ko togok pekon muan nya tanggung nihan ko. Senangon ni ko na nya mapakcaya na ko kawok ta ko nolon ditah ko. Adu sungusung, kadu kinyo sumama ko pe. Pati kanan joko nya ka ko sana la. Nangon ko na jang mapadalaman sa, may do adap.